venimos con un poco, lo que me llama lama. Ay, cuando lo besó, ya, ¿quién es? Wa malo sa ngo menyapa. Wa mulai dia wa sa ngo ma pa i po la ngo tayao. Ma kile ya seketia wa o kile leo sa pulu. Da leo wa kumbai ni sunga pa pirai. Wa la ngo pa i tayao. Ya ka ku ka pa le ai dia kuwa. Ma pila mo dio pa ku pa mo boy. Ya o ma ku sa le mo la pa lang. Baik. Tahun aku tulwali ya masuk pemanyama itu dari so malu so pun dia foi langit ma ya tato tapo ya punya tua multi noto ya apostolo mana tele itu itu mayor ya Rio Yesus walau patele ko ila ko tato talo yang apa ia tua si le selo mato te mai pau mato ia yo ruma le ta ya fo mato sauni pa mo lo ai sa le ia se me mato pai le tua dale tu se mo lo fino ngar pa ia o mato ta lo ai ni fo lo ngar pa ia to to o ina i mato le ta po ia i o me uma le manuia pai mo vi ino lo su fa ma o Yesu le faolo mato wole talo ko ni amen ole pai tau wino tus pa ia tu si filia o me le felen fo tu so ma ruenga la wa apostolo long tau ko fa pai tau wino ko tos ku lu ta ngata ko tos ku pitu la ruenga ala wa apostolo long tau ko fa o te pai tau wina ko tos ku lu ai pa ngata tos ku pitu pa ponga ia o afiong pa ia tato tua o tasi lava le loto mal manatu o e fa tua tua mala o le fai mai fo se tasi se isia no mea o lana lea a ua tu tele ala to mea uma o mori tino ato e au apostolo male mana tele i le toe tu mai o le alio Yesu o alofa tele ina fo i la to uma o le ai fo i so la to e motivo wa ila to wa ye fanua po fan la to fa ta wina wa au mai fo ile tau men fa ta wina ma to mai la wa apostolo e pumi o tu fa tu ya te ila to tai to tasi fa ta tau motivo tamata Josefa fo i wa fa ngo ina la wa apostolo pa na pa o lona winga pe a fa matala ina o le tangata fa ma fan fan o le sale vi o le tangata na whanau ku pe sa ia te ia le whanua u ia whatau wina wa au mai a fo i tupe o le tau ma tu mai le au apostolo i puli ia whamanuia te le mai le atua e ala i le mai tau ma whanongolongo ia na kiong pa ia maua te pea ia te ia lo na lava vi inga nei maso umai o i whavavau na amen la unga e suafa mamalo le atua le tama le alo ma le angang pa ia amen pai upe tolu siku wono ma tolu siku fitu fia whao ngā ina pai mamatua o Josefa foi ua whai ngā ina le au apostolo pa napa o lona winga pe a whamatala ina o le tangata wha mafan pana o le sare vi o le tangata na whanau kupe sa ia te ia le whanua o ia whatau wina o au mai foi tupe o le tau matu mai au apostolo e puli natu au iai ma faufonga whare nganga le foitae o le a le tāua o i le ingoa o le a le tāua o i le ingoa tāua le ingoa i sos tangata
tau aveina le mamalo a inga, o na ngafa malona fasi no maka. Ni ngoe mana tua ai sao ta ua le tangata, so se mea ua ngalue ma au na ai. Mana tua lo ngoe i mea lelei. Ai sili foi ona mana tua lo ngoa, ia e whaare tonu. Ma e ngana le tala a luka wo whaitau i. Olo iai tangata i ngoa ia Iosefa, na suia ia wa apostolo lo na i ngoa ia whanapa. Olo na winga pe a whamatala i, o le tangata pa a mawhanwhana. O le suia i ngoa, peo sanga nuku wha i utaia. E fua i lunga o saunga duenga, ma sau whatinonga sa whai. Iosefa le tamaa sanga lue ma au na i tono le maru Yerusalema. Se tangata e wha alo ngia. Au orang tupu anga mai a ingo le. E tai tau amataino le urua i kale sia peo na yenta upo e wha. O le tusi leo ngalwenga le wako. O nana matua i loa ai le tua inga tangata. E iai tangata leo Iosefa. Na mata uina e petelu ma leo apostolo wingo tangata o Iosefa. O le wha mawhana whana atu i tangata. Aula na ngalwenga wha mawhana whana lea. Na tatai mai ai le toa tele o tangata e talia le tala le leia Yesu ke visu. Peo na whatu wina ai le urua i e kālesia. Tō whama wina i tala o malanga wha misionale na apostolo pou. Na la o ai ma Iosefa pou pa napa. I malanga wha misionale mua mua. Ngā luenga wha mawhana whana. O le ngā luenga e wha vai le lofa. Na mawalo Iosefa le tala i peo na o mai ma le o apostolo. Tala i le Yesu to i tū ma le whāratanga. Nau loa ina i mawhai o na maua i stangata o lona a inga malona nu. Le tala i le whāratanga o na launga ina mai pēteu. E ala o na whaamawhana whana. Ina ua le maua se file mu le loto o tangata. Ina ua loftu ina i le tele o whaingatā mati ngā o whaafita ule o le ola. Ni taimi lao le le mautono o tangata. Whae o le wha maru maru ifo ku ulenga sa uar ma lo roma. Au leo o atu le tala le leia Yesu ke viso. Nala leo o ta ua ai. Le ingoa pa napa e peo na suia ai le ingoa Iosef. Ua suia le ingoa na watu ma walunga nga luenga sa whae Iosef. Ua ia le ta ofi le lofa. Ia wha soa atu mole manuia o istanga. E tele ai na ngaro i tangata le ingo Iosefa. Ai mana tua le ingo pana. Uno ana ngaluenga le leisa wha. Pato ama vai le aso Pentekoso. Na li lingi fo ai le nganga pa ia i lungo le au apostol. Mo se e le sao le tala le lei. Ma sa ili nise wha mai ma amata le kale sia Yesu le lalulani. Se wa ainga winga ese sa i loe pe teru ma le au apostolo. E le ngata o le vawe na talia e tangata o le tala le lei. O loto o tangata whai mai wata tū whatas. Watasi lava le loto o mare manatu o e whātua tua malawa. O le whai mai po e se tasi se isia na mea. O rana lea. Ua tu utele a lato mea uma. Ua tu utele a lato mea uma o lona winga. Ua tū whatas. Mawa e le anga le lei o tangata. Amataino le ua i e kare sia ke visu. O isi, o ai whanua o mea sina a inga. O lata u whale ua whātau. Au mai tupe ma avera u apostolo e tufa atu. Tangata matitipa. Ape nā hoi tangata leo Iosef. O whātau na whanua matu atu le au apostolo e tau. Rea se ta ua o le suinga. O le ingo Iosefa i apana. I tā ua lea. Ua suia ai le o langa tuai le o langa fau. Ua tatai ai la tau sa i le pongi sao le o langa sang. I le malama lama o ke wiso le ali i manu manu. Peita. E iai le ingoa e siri atu i apana. Le ingoa le nana fua ai o na lofa o Iosefa. Le ngoa foi le nana tupu ai wa venga na whaia le au apostol. Le ngoa le ali o Yesu. Ai mai lupa. Ua moritino atu e le au apostolo ma le mana teme.
E toe tu mai o le li o Yesu. Mua lofa te leina ai la tau uma. Le ngoa leo lo tala i atu e lau apostol. O Yesu o le toe tu, o Yesu o le ola. Yesu o le manu manu. E pau foi le nao le ngoa. Tu mawalunga ai o tātou foi ngoa. Mai awa no fofou o tau a sao I matau le nei aso. O manato le whiau whale nganga lea o lo tau whamo I moi le so. Ua suia o tau ngoa sa masani ai. Suafa mai awa. O tau whaatase o tau whinangalo maloto. O si whaatase o tau au. Tau ave le ngoa vai ane le suafa mai awa. Ia o tau si la fia. Le tā ua o lo tau ngoa. O lo o tau suafa. Te le fia I loa po ai mai awa matua, po ai mai awa lai titi pe o lolo. Po le ale a fuanga o le suafa mai awa. Au tau si le sila I le aso I silinga o tangata silinga I sia. E anga e tā ua o lo tau suafa. Tā ua o lo tau ngoa. Ia whai lo mai awa ma tangata e wha mafan whana atu isi. Peo na whai a Iosef. Ai atu mai awa ia pena o mai awa tutu noa e ono whamafan whana atu. Ia whai lo mai awa ma tangata e tō sina ai nisi tanga. I le whina ngalo pa ia o le atua. Ia awane I ngalo. O le alofa e whaavai ai mea uma. Ia lofa le nā whale atua e mau ai le mau pōponga o a inga. Le alofa e mau ai le nonofo le lei ma le nonofo pe alwhani. Ia au fo I lea mo tato uma ma le au pia I le nei asu. Tā ua o tato ingoa. Tā ua o tau suafa ua wha suafa ina ai o tau. Tau ave le mamalo tatou a inga o nuu mai kālesia. Nā o tau tiu I le suafa mai awa. Whea lava tau te o iai. A whio mai la ua whionga mai awa. Yesu ke riso o le suafa e sili suafa o marama. O lona maliu ma lona toe tu manu ma lo mai leoti ma le tunga mau. O tau au ngā ina ai lo ingoa. Ma lou fo ingoa. Au a tātou mau ai le ola. Ma sao whangātu ai lona ma loe whawawā. Pe a whai. Tātou te whātua. Ma tātou lu whamaoni ati. Ono Yesu. Nia tele whamai moe ni asu. Me. Ele rei me a. O te filemo aluena o te laumatai o te loto atu fele mai sa
te whaia pe, ala whina ngalo olo na tolea. Ua whaseno mai, e whaala, na te awai mai. No ea, ole no to mau, a mata maya, nei e whawanga, sa Sisifo, Waya silafi, ole fea eto, ole mai lo mata, yam te faya pe, ala fina ngalo olo lo tolea. Talo e papa i ai nopo, ma le talo whamanuia, tato wifo, ma talo le atua. Le atua mamanai, na fio mailo walu pele le lalolangi, na whai ma taulanga, ma osi le taulanga. Ne ia whaola ina i mātou. Se i whaafonga mai le talo mai au tangata whātua tua. Ne ia tusa malo fina ngalo e te fōa i mailo walofa tu noa i lungo au na nei. Ua whāsuafa ina i le suafa mai au. Ia whāmanu i atu le alii lunga i a te autou, ma tausi i a te autou. Ia whāpupula atu e le alii o na whonga i lunga i a te autou, ma anga le i atu i a te autou. Ia lilingi atu e le alii lunga i a te autou lona manuia, ma watu i a te autou lona while lunga. Ia mātou te talo le atama, ia whāpa ia ma whāmanuia le whāmoe moe o le nei asu. A mata e lau fio, whai o e lau fio. E i uai mea umai le manuia. Manuia ma le file mua lau fio le atua le tama. E alofa silsili ese o Yesu ke wiso lo mata wali whao. Mafutanga e whai apea ma lau fio ngang pa ia. Tu mau mai lea i o mata ulunga, lunga o nofo fau nei. Lau whanau whātua tua le lalolangi nei maaso umai o le whavavau e whavavau lawa. Amen. Ropa kai mo te au paranganga o mkawina e me yaso me whamoi me se whakopori o whakopori o iava o piangana kai no mi lava no mau o ia ngaro lava le lo kua na usa ngata mama kaya ukaya e o estesi ala ngate au kaua ni yaso suia o noa leo ka kia o raku suafa kau le asaya na kien pare ko ko foi mai ya ele so uma ka aro yeses fa manu ye mo mo ma ta ko pai mo nei mai se ro ko ai na sa ka ya ka u ke te au pe ma mo mai ra suma ta ke nai le la le fa kai ko mo ro fia po yo na ro ma mama po yo wa ko mi sa wa ko ni au ka o ni asu Matule, ya. Kamu mue kele le kue mo foia, kamu mue hole kue la sunga to koma. Ya kamu. Kia le foro so kua. Kia le alos.
wale na leo kia le kia ko kera suma mo inga le kali si pa malo sa ma ko para lea e manga ya se kai mi o ka ko ko se lo ya ko lava ko ko o que so mo fer wa e o pai no mais foi coisa isso lá também ko ko le la ro ro kai no mai o ro mo se kai mi o ka ko ko se lo ya sa ma ko para lea Lawai ka mandianga biar di masa salu matu tangata. Dia untuk mau tal koi dia ya mandiang jatuh mandai dia koi jatuh salu tahu mah kau ya dah jatuh pabinayo pai kirim yas apa kalau pasal dia pak mengilu lain mengumumi di kuku ini ya. Ya bagai. Ya male. La ingal perkuwa kemudian. Waktu apa pemakaman ini? Usah. Ya.